pevačica Sara Reljić šokirala je javnost otkrivanjem da ju je bivši partner, čije ime nije želela da podeli, prevario prvo sa devojkom, a potom i sa muškarcem. Kako kaže, saznala je za preljubu potpuno slučajno. Sara je ispričala da je njen bivši partner, koji je također javna ličnost, prvo slagao nju i naciju. Saznala je da ju je prevario sa devojkom, a zatim otkrila da je imao i odnos sa muškarcem, što ju je još više šokiralo. Iako je prošla kroz emotivni udarac, pevačica je istakla da se oporavila i da je sada u odličnom stanju. Poslovno je, kako kaže, i nikad bolje. Uskoro planira izdati novi album, a pored toga, priznaje da postoji osoba koja joj je ukrala srce, ali nažalost nije više u njenom životu. Na pitanje o svom odnosu sa Slobom Radanovićem, Sara je jasno naglasila da nije imala nikakve loše namere, te da nikad nije želela da se meša u nečiji brak. Iako su bili mladi, pevačica je otkrila da joj je Sloba pre 7 godina pisao, ali nije želela da bude deo toga. Sara se sada fokusira na sebe i svoju karijeru i uprkos tome što njeno srce još uvijek pripada toj posebnoj osobi, trenutno nije emotivno dostupna za nove ponude i ljubav.